Dongkamuka marong supi langsung du patuak lamalong. Karbi Autonomous Council CEM pen Ayushman Bharat Kangpu. Number 15 Mahamaya Constituency Alongta Ayushman Bharat Kangpu. Junior Karbi Youth Festival ke paman je adim dengkimo aklamalong ke pangthi rasai kedeng. Kardom Karbi Prime Town pen liberta than bang tha harmony be number tang don pen arjuk tha. Dongkamukam arong supi angka. Prenify Troxy Ernie Langsudu Patuak Lamalong Rat Amai Pipado Ponsi Karbi Autonomous Council CM Tuleram Ronghang Alideng pen Ayushman Bharat Kangpu bon Aberta Karnus Perangke Jesonihi Baitha Langsu Lapen Dongkamukam Perangke Atumpen Berta Nangpali Ayushman Bharat Scheme Kangpu pon Amayalong MLA Dr. Mansing Rongpi Karbi Autonomous Council EM Lapen MEC Atum Chitong Dunsi RD Pidun Mike Cheng Ho Joint Director of Health Service Dr. Kareng Rongpi Pipen Ayushman Bharat Scheme Aputha Klardak Pen Kachitong Dun Arada Tumapan Than Pachini pon Karbi Autonomous Council CM Tuleram Ronghang Pen lam the ke jai pon ke BJP a sarkar ke wang pen kiduk kelak arada phan kaching thurji aphan pura mesen scheme kedeng pon padolo West Karbi District along Bangsuri Inkora Troxy ra Bang Pharo hinira Inkora Troxy atuma phan Pradhan Mantri Arogya Yojana scheme pen kedeng pon Ayushman Bharat Ingtu pon si sekelang ji aphan Smart Card keron pon pado প্রত্যেক বছর প্রত্যেক পরিবারে 5 লাখ টাকা প্রত্যেক পাবো দুঃখিয়া পরিবারে সেই তো আমি নরেন্দ্র মোদী যাবে আমি ধন্যবাদ করে এখানে কোথায় হয় তাহলে পরিচয় দিতে চেয়ারম্যান অভিযান কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ যদি এপ্লাই কৰা নাই আগতে বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কাৰ্ড পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ যদি অতুল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লগে লগে আমাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফিচত দি দিল এইখিনি নম্বৰ আছে সেই নম্বৰ এপ্লাই কৰিলে লগে লগে পাই যাব এই প্ৰথম পৰ্যায়ত কিমানটা কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হ'ব এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ টোটেল আছে 80,430 হৈছে কাৰ্বি আংলঙত আৰু লগতে আমাৰ আজি ৰংখাং ব্লকৰ আণ্ডাৰত 12,200 আজি বিতৰণ কৰা হৈছে 12,200 পৰিয়ালে আজি বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকীবিলাক যিবিলাকৰ পোৱা নাই যিবিলাক বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোকৰো অতুল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এপ্লাই কৰি সেইটো পাই যাব আচ্ছা কোন পৰিয়াল পাবলৈ সক্ষম হওক তেনে কোনটো ইয়াৰ যিটো 2011ৰ পৰা সেন্সাস হৈছে সেইবিলাকৰ গোটেইখিনি পৰিয়ালে পাব যিবিলাকৰ এপ্লাই কৰাটো দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখাৰ তলত দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা পৰিয়ালবিলাক পাব যিবিলাকৰ চাকৰি আছে যিবিলাকৰ কন্ট্ৰেক্ট বিজনেছ কৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু নাপাব কিন্তু প্ৰত্যেক দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা ৰেখা যদি স্যার কিবা কাৰণত লাভ কৰে সেইবোৰ কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি যদি হ'ব হয়তো যদি কোনোবা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ সেইটো চালি জিৰি কৰি সেইটো কৰা হ'ব আৰু আজি যিবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে এইটো চলাৰ লেম্প দিয়া হৈছে চলাৰ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ পঢ়া অসুবিধা কাৰেণ্ট কেতিয়াবা গুচি যায় বিজুলী গুচি যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এইটো Number 15 Mahamaya Constituency Kiparlo Jungthung LP School along Prenify Troxy Earning MEC Lunsing Teron pen Ayushman Bharat Kangpu pon Berta Perangke pen Karnus asa Hemalong Berta Nangpali Kedam tang chiti ni pha Inkora ke Thom Arni Jharkhand arong supi along India Prime Minister Narendra Modi Det pi adang Kiduk kelak arat aparman akejoy pen se kachelang along awar sai PM Jan Arogya Yojana Scheme pen kedeng pon Ayushman Bharat Kangpu pon Asom Taksi Prenify Troxy Ernie Number 15 Mahamaya Constituency Kiparlo Jongthung LP School Hem Athengno Abari along ta Karbi Autonomous Council MEC Lunsing Teron Arideng pen Ingpu Ponsi Sekachelang I Akart Sitame Alangli Arideng pen Ron Pon Labang Sojai Me Kangpu pon along Mahamaya VDC Chairman Harsing Inglang Samilang So Block Mondal Achunbang Babu Tisu Gram Kendra Klembang Rajesh Deron pen Chenglok Ongdung Atum Chetong Dun Lapen Angparta Independent Mate Songwe Asong Along Kacherabdun Atum Ta Ayushman Bharat Kangpu Amay Along Cheklang Dun si BJP Asong Along Kachingbe Dun Abirta Ripdun Long Labang ke lak pho la so karda bang ena le tum ke long te lak pho lo session koi dun de pulo tang ke
monang li by chance ko pene ko panla yong si accident det kusita nang mane thilot kusita hala su thilot ala ke 5 lakh 10 lakh to si amount ka cover do hala pan ki insurance na sila dak insurance dola lakh phologo na si pini na so ayushman bharat akada banke afangsi nili lamthang tiang ko la banke kang pupon lo pini banke Fuluni constituency ke parlo center bajar lapen non ke wangji Karbi rusunim so arongje ke paman ponji adimalo preni phai troxy arni ke pangthir asai kedenga bilta card news asai hemalong pherang ke pen bilta nang pale labangsu ke pangthir mate karko karphek asai along Fuluni shared hun weaving cooperative society atumpen patirpi ponsi ke pangthir asai mate socheta hi seva ajame kedeng pon pado Fuluni constituency MSC Dorsing Ronghang lapen achor Sabina Teron pi atum sitame Kepangthir asai along karko karphek dunsi arni sivet palong thong adim center hithi Fuluni hithi lapen dengkimo aklamalong pangthir pon labangso kepangthir along SJB abang phi atumta cherap chetu dunsi kepangthir jil pen hithi kulat along kedo kethak ji afan claimwer ji pusi Fuluni MSC achor Sabina Teron pi pen lamthi ke jai pon pado lapen pen an Karbi lamarjan along kachiparjan dun abang phi atumta karko karphek along cherap chetu dun nan malam soporan bertamu dan poneksina J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salang pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamu piputat bertalong wangcholo. Non hedjon hamren rongsu pipen kilometer krep ho an kahelo umchera ME High School. Chera pet pen kachali klim somor an parta apia po tum chingrum pet kachali aputha cherok tok amai ke badopon eberta niltum kad news apherang ke hundor kropen berta nang pale. Labangso amai long umchera SMC amai pujoi sing tisu pen mai chapahim pu ponsi mai kedeng alun umchera lokachali klim somor atum pen jumesan alun parju pon adun tu alui ke pachini asai angdeng umchera ME School lo thanbang sukes daspensi pachini ponlo. Mai long ali sarpo aman pen kachetong dun Westkar Benglong angkang DMC Dipu SSA Hakim Rongpi Westkar Benglong Deputy Inspector of School Sangpi Romili Deronpi umchera SDB Rajan Tiso WKABPEO Katharson Ingtipen Chenglok umchera angkang lokachali klim somor lapen apia potum chetong dunsi Educational Awareness Program along RD Pidun Mai long Langhempi Countryside English School Thanbang Anthony Teronpen Lamthe Kejai Pon ke Kacharli Kihung Dun Pu along apia potum osomar apan achar mate akhelo ke Pacharli Dundedet Nangji Nursery pen class 10 ke Pacharli ahut anke api po arideng mate adung het ke Pacharli kechelang dun longsi kebe ajad le mangdun sita lokethek angdeng kang tui ki undun ke kenang sot binong risim kang tang ki ot pet ki ajakong kechar jakji arji dingde malom so apilote keton kelang arideng mate hemkang samsi chethap dam nangji mate apran sita dam nangji bon sita lokethek tang aron penke hele kaman le odun sita amando SP DSP lapen OC nangmansi deadlong rita chirai ithekji lokachari klim somar atuma phan jirpo jirpi kaching ki iji aphan chotke phun nam pidun dedat nangji latuma phan kanahok thepik puta penaan mailong lamthe kejaipon pado DMC Hakim Rong Pipenta umchera angkang alon ke padoji aphan lokachari apai ke paong ji aphan ke angtan pen wangvelo ladak ahawar arat atumsi chebo i nangpo kapasi mudun pen ang parte kapau idun ang taxi cepaklang dunang po puta hawar arada pan ke chunurisi mai ing samjin pen pacupo Karbi prime time la pansikang ton poniklo dome thangme kurang thu